Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Adjuben, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad na kuma itinagan Adjuben. Naawi sakmet amang ibinglay ti kapadasak ken ayat nga agingga ita jak malipatan. Bareng makaitad adal kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Juben. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, Jerry. Asino di kadwa mababae di Kalmanji Plaza? Yarlinday jay gayem, kaya nayat ko. Ay, naimbag ka pa eh. Tanakasarak kan iti babae ang mga yatkan ka. Hanggang siya, nag-break kami kaninina. Anya? Nag-break kayo manan? Uwan kayam. Hindi na ka na maanusan ti ugali. Ay, kasanumat nga min Juben. At dalang aruden kaayan ayat mo, at dapay sabali nga arman. Siyempre, makaunget at talaga. Maudi ka kading agawid? Abay, muna ka din? Wala. Alangan mo't ang makikigdanak kada kayo. Makigiddan ka kumakada kami, tayam amukan ka ni Levi, agayem ni Nena akaayan ayat ko. Ay, sa anak nga interesado iti babae ita. Nasakit pa lang tinakam ko iti pa nag-break me ni Heidi. Kung kunam lang dahi ta. Amang ano makitam ni Levi katagbabawi ka iti dahi ta nga imbagam. Wanya, inta mga ni kantin, siyak ti makam mo. Yam amok man kan ni Levi. At dadangamin ijay kat. Amangan mo't no masungit. Saan? Nasingpet dahi jay kunak tumit. Kan saan lang nasingpet? Napintas pa eh. Kasla mabainap, Jerry. Jackpot yan dahi ta. O may kagit din. Siyak ti makam mo. Hi, Levi. Oh, da kayo matgayam. Ala, mangan kayo matan. Kalkalpas mikin ni Nena anangan. Napanla ijay CR. Kasta ka di? Wan gayam. Iso da ito ni Juben. Tigayam ko. Di ko nakayam amukan ka. Kasta ka di? Naimbag nga oras mo, Joven. Kastamat kan ka. Kat naragsak apan nakiyam amukan ka. Kastamat kan ka? O ala, agorder kayo. Tamangan kayo matan. Nagpintas nga agpaiso ni Levi ha. Katuan mat. Kunak tumat kan ka. Diyak mo tin malipatan tilangana si ka. Nakuna ni Nena kanya, ngawan pa'y kaayan ayat ni Levi. Isungan niya pa'y lang tararamidam. Amumon Total, awan kayo matin kini Heidi ako na. Agara matukan pa na. Saan pa'y nga ita? Takam amumi pa'y laang. Kababain mo ta. Una, gaminton song batan na ka. Pangasim tasan mon aluklukwan. Nasingpet dayjay. Wen, ikarik day ta. Hi, Levi. Si Kagayan. Itaman pa di mo kadwa ni Nena? Juan, adda ka no pa'y ngamin napatag apapanan na. Kastaya. Agawid ka din? Juan, agor urayak lang iti pagluganak. Makigiddan kan kanya. Ada motorsiklo ka pagluganan ta. Itulod ka ni Jibalayo, no manugot ka. Sigurado ka kadi? Amangan mo't no adda ka ayan-ayat mo. Kat makita anak kaangkas kan ka. Di ka madanagan. Awan ka ayan-ayat ko. Iso nga ayos lang. Agyamanak iti pa nang itulod mo kanyak ha. Awan na nyaman na. Basta si ka. Mabalin ka diti agdamag? Anya day na? Adda ka din kayan-ayat mo? Ha? Awan, mabuti nga ngamin ang makirelasyon ita. Kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. Amom, nabit na pa lang anagam mo. Agam,
Maritnak nga gayatakkan ka. Ha? Pudno ti bagbagak. Ang saan ka nga apurahan? Gaputa oras siya. Katipas na kumadla ti agadan. Oh, Juben. Kasla na unag ti pampanunutam ah. Ah? Saan mat? Pampanunutak lang. No kasanok nga armo ni Levi. Noon niya ti aramidak. Tapno aklunan na. Amang ano palpaliiwan na kalang day jay. Madlaw ko ket adda panagayat na ken ka. Takanayon nakadamagan kininena. Kasta ya. Wen, iso adi ka mapukawan iti namnama. Amok asungbatan na kan tumetla eh. Apay agito tinapanunot mo apanganan na. Gaputa ba si timang mga nito eh. Ken may sa. Natal na. Kasta ka di. Levi. Nabayag mo nga agararamakan ka. Aging gaita. Diyak pa yan mo, adamad lang ng namak. Ada ka dimot panagayat mo kanya. Ay, ayatan ka, Mike Joven. Nabayagan. Pinalpaliw ka lang. Kat ita, aklo na kon ti panagayat mo. Kat sapay lang kuma. Tadi kan to agaramid iti banag apagbaliwan ti pangadeng ko. Levi, sabong para kang ka. Ha? Ay na, nakababain, Joven. Dito'y pa'y matpagadalan ti pangtadam kanyak iti sapong. Sana nakababayin. Ay ayatan ka. Iso adyak ibain, noon yaman ti aramidak para kang ka. Agyaman na, Joven. Juven, mabalinta ka din agsarita. Ah? Sino day, Chay? Friend ko la day chay. Ni Zaira. Umuna ka latang nga agawid, ha? Kasaritak labi tigayam ko. Hello? Apay ni mawag. Levi, pangasim ko mata kasarita, nak. Jakpat yun nagayim mo lang ang DJ Asayra. Pangaasim, tanulok-lukwan nak lang. Ibagam ko man. Saan? Saan ka luklukwan? Mamati ka kumakanya. Maturog akon. Bye. Inidip nanti cellphone na. Ay, ang J. Librok nga inalam idinamensan nga aldaw. J. Impabag ko ken ka. Ada di boarding house ko. No kayat mo, makigiddan ka kanya. Kalpasan na. Itulod ka mata ni Jibalayo. Sige. Mabitak lang. Ado pa'y nga maintenance kan nga iring Pasko. Iso aka sa pulak, J. Librok. Umay ka nga Rodan. Mapantan. Pasensya ka na. Diyak nakadalos dito yung boarding house ko. Okay lang. O sige. Itid mo ket din kanyak ti Librok. Tama pa na kon. Ang mga norurayan na kon ni Nanang. Mabalin ka din ang sarita tapay. Ha? Sana bali. Itulod ka inton madamdama. Apay agi mo sungsung-batan ti awag ko kan ka. Pasensya ka na. Mapumi ko makita. Ada sa sikaswak. Umay kan Juven, mabisin na kon. Intamanganan. Sige. Ingka mag-lunch ka ni Zaira. Joben, mabit lang. Ada na patag nga ibagakan ka. Anya day ta? Pangaasim. Umay ka kumainton malam ijay plaza. Ijay tanti pang ibagak. Kasano nga ibagak. Katadamat ni Zaira amang uray kan ka. Oh, apa Juven? Apa akas tatilangam? Awan papa. Adala pang panunutak. Apa? Adda ka di parikot mo? Ni Levi, papa. Masikog. Kat siyak ti bagbagana nga matisikog na. Anya? Saan ang mabalin a sumardong ka iti panagadal mo? Ha? Di pa nakagudwa ti tawad. Ngam kastakit din ti bagbagam kanya.
Ipan ka ijay Isabela, ijay ayan ti kabsat ko. Ijay mo nga ituloy ti panagadal mo. Anya, ipan na ka ni Papa Medyo Isabela ko na. Isuti ko na kanyak. Di na kaya't asumardengak iti panagadal ko. Kan may isa, di na kaya't amaadaanak iti responsibilidad kabayatan ti panagadal ko. Kasano pa ita ni Levi? Kaasi mo ti agbalin nga anak yo, no bilang ta saan mo asuportaran. Sikat ay ayatek, Zaira. Saan ni Levi? Awanan ti panagayat ko kankuana. Anya nga rin ti planom ita. No ay ayatan nak. Pumanaw talangan ditoy. Mapantalangan ija yan ta Jerry. Addada ita iji Pangasinan. Ha? Strikto ni Papa. Aramidin na amin ti kayat na. Nang runa no may pangkip ka ni Levi. Anya matanti kasto abiyag. Salbag! Nabartag ka manan? Di na pakibibiyangan na. Di mo paritan ti kayat ko nga ramidan. Marigrigatan akong Juven. Jack amo na niya pa'y ti aramidat kan katap nagbalbaliw ka. Pangaasim ko ma. Sangwam no anya ti mang burburibur kan ka. No ni Levi ti parikot mo. Subyam no isu ti makapagbalbaliw kan ka. Nang runa itatamaadaan kayon ton iti anak. Itatanausawan kan. Ulitak man ang tinaybagak kan kay Dirabi. Pangaasim. Amok ang maburburiburan kay ta. Kat amok ani Levi ti pampanunutan. Anya ka din tayo may bagbagang. Manipod nagdan nata. Amok asaan nga agtal na ti panunot mo. Gaputada ni Levi kan ti agbalin nga anak yo mangururay kan ka. Ita, si dada anak amang palubos kan ka. Subyam ni Levi. Amok, isulaang ti makapagbalbaliw kan ka. Makunkonsensya akon, Juven. Amok, adda masaksakitan gapu iti relasyon ta. Ha? Juven? Siyak, Papa. Nagsubli ka? Uwin, Papa. Sapay ko mata mapakawandak. Kat, anya ita? Pangasyo. Kandak kumapay ti gundaway amang ilintag iti nagbidotak. Namiris ko ni Levi gayam ti ayatak. Saan ni Zaira? Anya ti kayat mo asawan? Awan kamin ka ni Zaira. Kapangasyo, Papa. Di da ko maparitan amang sarungkar ka ni Levi. Amok ngay ayatan nakpay lang ni Levi. Juven. Pakawanan nakmat ko ma, anak ko. Amok. Adda nagbidutakan ka. Sapay ko ma, tamaklon na kapay ni Levi. Anya ti gagaram. Tanalagip mo ti umay sumarungkar. Idinto ta namin pinsan alinipat na kami. Gapo lang ang itiday chay asayra. Pangasim. Ikan nakpay ti gundaway. Tapno ilintag ko dagiti nagbidutakan ka. Namiris ko sikat ay ayatak. Gapo ka di ta namiris mo. Anapat patag kaming agina ngam itiday chay ababae. Nupod numot laang ngay ayatan lang. Apay adi na kam inlapan kini Papa. Agbababawi ak Levi. Ang nakasagan ang agbaliw para kada kayo. Ladinitak. Gapo tadi kan maaklon. Natulagan ti kalay sami kini Oscar. Ti lalaki ang nakariknaan mi iti pamatag iti anak ko. Iso apasensyakan. Ladinitak, Juven. Saan kan ang maaklon? Kastaunay ti babawik, Mr. Lonely. Ngem awanen maaramidak, gapo tanaladawan ti amin. Nakaamirisak, ngem napukawan ti panagayat ni Levi kanyak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Juben. Juben, pagayam ko,
amin a panagbabawi ket adda iti udi. Ket dayta ko maakapadasam ti mangipaaykan ka iti adal. Iti kasta, no addanto pay sumangbay agundaway para ken ka, ket saanen a maulit pay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Ajuben, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.